Selena Production. मुंच्या क्रूचला देवानूच घोळला मातयेचो मुंच्याक दिवूं नाका दोऱ्याकल्याचे जिवीत आमचें चोडा मोलाचें देवा मुखार भुरगीं कितली माय पाय नासलेली आश्रमांनी दिसतात सोबे माझा सांगता एक खबर जातेरे जोबोर आयकोन गिन्यान करूया उजार एका दिसाक एक बापूय ल्हान चेडवा काडटा आश्रमांत सुख दिवंक गोडो नासलें भुरग्याचे आवयन सोडलोलो प्राण बापूय कुडीन वस्कोत जालोलो वर्सां काडटालो ब्रिजांवां जेवण कपडे आसरो सोदी चेडवाक सूख दिवंक संवसारान गेटीर कोण सांगता भुरग्याक तुज्या आश्रमांत घेवचें ना कितेंच केल्या आश्रमांत कायदे आसात वेगळे भुरग्यांक घेना माय उपाय जिवो आसल्या तुवेचें जिवीत वेतानी याडी बापूय हुस्को घेवन आपल्या माथ्या निराशी जाता बापूय तो चिंता दुयेक जागो मेवतलो जरूय हांव मेल्या उपाय ना जावन बापूय तो मांडणी एक काडटा शीट बरोवन दवरता आनी आपोण गोडार चडटा चीट वाचून त्या बापायची गांवचो लोकूय रडटा शेजारी फुडें सरोन चेडवाक आश्रमान हाडटा आश्रमाचे पाडू कायदे बापांच्यानी ज्यो केलोलो दुवेचो फुडार जावूं मुखार बापान दुवे पासो जीव दिलोलो तशेंच देवान सुर्गीच्या घरांत भितर सरोंक कायदो आसा घातलोलो कोशे पोरी पात्यांक देवाशी हाडूंक काय म्हूण जेजू चिंतालो जेजून म्हटलें हांव मोत्तां सगल्याक चोरगीचें दार उक्तें कर 3 वरां कुर्सारूंक कोलो तूं चुरे करूंक ना मोरोसो
पातकाचे बोगसणे आता मेवता सोमी मांडून भाव वाटतो रितूर चोरगीची वाट सगल्यांक जाल्या उक्ती बोगसणे मागून सोरबितूर बापायचो मोग भुरग्यां सोवे बापान दाखोड केला कूर दुसरें नांव ना सालवार करू हें गोट्टू मनांदू